Yes, shout out guys. Shout out day ko sa atong mga amigo diha, Sir Jerry Solar. Oh, Ug sa atong kasi nga niyo GM. GM. GM of Lido Brad. Nanyes. GM Nunez, di ba may des may panglaw. O ni Ban Carlo Blaso. Aha. Ug si kisa pa niya Alberto Libres, Richard Mulmuda Horo-Horo ato na diha. Oh, nang sagutan Tanawa na na ana nagda. Kapre. Okay, ako na shout out especially ha. Shout out Virginia Cardente. Love, musta dia? Ronald Patilona agaw-agaw na nako dos may Cebu City. And then DJ Ariel Patlingrao. Glenn Gonzales, Maxi Motive, Tidti des may Dampas at Tagbilaran City Bohol. DJ Amit. Okay. And then Jim Jammer Manlusa. Jim Jammer Manlosa, Tipak Biners, just may Mayakabak. O gang DJ Kent, Jirik Refugio. O ni DJ KR Kirby, just may Abihaw Bilyabalite. O ni John Mateo Di Parini sa Minglanilla. Ato na sila diha guys. Unsa nagutang-taan ni. Salamat sa mga pa ni subscribe na please. Yeah, shout out ko sa taga Tipak Biners ato suportahan gihapon Tipak Biners. Yes. Okay. Galamaw rin sila ihaya niya. Shout out din po ko sa katong tag-iya sa bangka nga atong gisutan atong nga video. May kailan kinsa amo ra gisakyan to. Amo gisakyan ilang ko na namasol mo ato guys. Gagiokoy lang mi mao nang huli mi. Okay. Nya ayaw mo kalimot guys pag-subscribe gihapon sa atong YouTube channel sa mga bag-ong viewers ito diha. Subscribe mo nya. Ayaw kalimot pag-like, comment mo dito para ma-shoutout mo sa sunod nga video. Okay. Okay. Thank you so much GM sa ato ang nagkuan op. Okay, salamat. Woo!